aduh badan teh aduh teh Joko kemana nih nya di barang modal nih berpokok waduh Jok. Alhamdulillah ya Allah bapak gawean lah ding gitu ya kalau budak sekolah di pegawaian alhamdulillah Joko ngomong kemana ya iya gitu Joko kemana sih Joko teh mana dia mana ya gue si Joko teh kemana ya gak dia belah dia di gue udah ke kamar nah beli ngomong tengah tiga aing ras sakti si Joko teh ngerti aing ngomong ono wewe cenah gitu ono wewe oh ndi gitu bahasa Jawa benernya tapi teu ngarti aing aslinya makanya udah nih anak tuh ini Joko aduh apa sih kak ini anak ini manusia teh Chris, yang mana? Dan tunggu tuh balen ge apa sih nak ini depan cilok bae kan kamar oh kan yang kamar nah buat enggak nak ngeri kurang di dia naon si Gori aing teh kerdaang Gori cenah dudu Gori nih Gori Masya Allah kemana sih maneh Joko kurang neangan maneh apa neangan nyong apa sih neangan ngerti nyong lah jangan maneh apa sih maneh ngomong karkon manyong orang ngerti nak iya Joko mah ngerti aing ngomong nak di Gori nyong ngerti aing ini hayang modal Joko aing hayang modal hayang modal apa nak bukan hayang modal duh apa sih hayang tuh apa artinya hayang kalau modal sih nyong pernah ngerungu ya nyong pernah ngerungu modalku artinya ku buang air besar BAB ya modalku nah eta bener artina teh BAB modal teh artieun aya modal euy ngomong sing bener gena lamun kun pengajarin nyong bahasa Sunda ajarna kan nyong bahasa Sunda ambeh nyong apa ambeh dewek ngomong nyong ngarti kayak kieu sih nyong orang ngerti yo goblok nah dasar kiri kau nak alah
Urang teu wawuh. Teu wawuh urang. Si Erik mah teu wawuh. Coba Erik. Asyuk. Hah? Beli susu. Aing begitu ngerti wae. Joko sih bener ngomong teh. Si Erik beli susu. Beli susu di mana si Erik? Aduh Joko. Si Amalia aing. Kacau siapa aing ngomong jeung aing teh. Aduh, saya ngerti aing teh ngerti aing gitu mah tuh. Pada ngerti. Aduh. Siapa si Erik? Aduh, apa maning beli susu maning? Siapa? Siapa sih nyuruh beli susu? Apa sih nak? Nyong ngomong karo kowe kok orang ngerti ya nyong. Kon orang ngerti omongan nyong. Nyong maning orang ngerti omongan kon. Parah gimana? Mun kayak mah loh lieur. Pada orang ngerti. Aduh, kon mah. Wis kita balik bae lah. Nam rek balik mah tuh, Joko. Riweuh aing teu ngarti bahasana ge lah. Naon lah. Wis tahrim ku magrib go. Balik ah. Aduh. Sakiri, asyuk. Datang kasih Erik dewa, saya beli susu dewa. Balik itu lah. Iya, aing mau najeng siapa Joko lah. Jauh si Joko mah belum. Sia kita mau starin, euy. Balik aing sampai balik udah cakani itu. Resep ngobrol jeung si Joko. Tapi aing teu ngarti. Mah teu ngarti pada teu ngarti itu kan lieur. Korek emang eueuhan anjir. Goblok si Marole korek teh. Kemarin ngabugruk pan korek aing di manehna. Jadi piceunan ku aing ka karosong. Nu aing pada pesakan ayaan keneh. Aduh. Aing ya ge untung ieu aya keneh stok ke bening saeutik di oge. Yeuna bensina si Paul kamari. Ante mikeun da mainna teh heula mau teh mikeun ka aing. Kabanyut si Marole. Bener-bener culan rek si Marole aduh. Teuing sih geus tadi nya. Aduh. Aing hayang diajar bahasa Jawa ka si eta si Joko tah. Aduh, kalau diajar aing bahasa Jawa. Aing kiri kenapa kiri masuk aing teu ngarti aslina bener deh asli aing teu ngarti asli